Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekedar tes fokus. Oh jamaah, maklum pula kayak bagian tahu. Salah masukkan lagi na dodo, stolong lagi na dodo, apalagi dekat teh. Sekali pak jamaah, agak kariba. Alhamdulillah. Ini maklum ini situasi kamaya. Adakah berulai bantuan apa sah? Dekat tentu Indonesia, dua garinta. Punaji puru dudu ki, edodong ki. Puna basur dudu, tak dodong ki. Ya minta Indonesia garin nama. Makanya wajar puna lebat tau lapas sigede erukitindro. Karena sana bateta caman. Gampang 5 balat di pasengkai, 5 di pacamai. Kanuk tak atau Palestina. Jadi ya minyak nah, ini maklumi, ini masa-masa lebaran, jam-jam si kaman nih memang si pak angamamin nih, tindro-tindroa, ikan ini minicini ane paceta, mana nyonan kita do, baso-baso rosigede, paparang ngi batuan ini mempo-mempo, karena nih nukamay pasti balak-balasan, repak yang tuh mempo-mempo. Nelangan singi auli amu komemar ikan te sinaraping kam matawa si mempo kutuk itu mempo auli mo komemar kat te sing kam makututon tawa batu nampakat tentu pacara maya tenaton dising kana apala di pao pun nakadira jam masa na laikat te laki gimay param nan rini kuma isilang tidak mungkin to no kadete na mo dising kana nalani kyo. Jadi kate pacara maya sanatun ranu tapun batu kita loy kaman tahu. Betul? Makanya mudah-mudahan kabatuan ningirangi panyaliori di bija pamanakan ya ka nabogoy ande nur as mita. Pertama-tama ku ajak ngasih kiros sama-sama angkanangi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan dipakabiasa pampalicin dari karenta, pamuji dari Allah Ta'ala, nanukun ria tinta, karena tinamantung karay pantarangan ng Allah Ta'ala. Nasabab manan tu pampalice, pun nasalah tampak, gasinto nyingirang kapanrakan. Papasan totua, jik dikalagi na bajik mamo, mika punatiay mo pasulungan na pasulungi, tayo di kapanrakan. Makanya ngapa nagasim menikah na banjiri karena tiang di pasulungan aja dengan na pasulungi antama medisiring antama ribala na bibirindringan nautungi itu pobala di kana mo banjir padahal pun aja ni tak boleh dicat kaparan lu diri je kap nasalah tahu bagi je dengan kirang toy kapan kapatoji pampalice anu sana gana pampalice mika pun agam kesalah tampa pampalice aku le tahu manra kapuna tahu tak cocok di palece na bagapa di palece bahaya. Ngapa nakam mo pa ustaz karena juga religi-religi na dijaga. Kapuna niya tahu na tabo mi gar religi-religi ya kasi ngano nasa wala na pagulle-gulle. Ano tanakulle? Napakulle-gulle. Nah pasti mi puna rupa tahu na ano tena nakulle na pagulle-gulle kita ay cepat-cepat na pasti kapatra. Kapan? Kaya jamaah puna lampalece di pamayron di karah. Benar ni apa leceh ki putih ring mari kara. Jadi kata ya tau mo ulang-ulangi alhamdulillah.
Ganarwana salam barisalang hari Nabi ta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Sama-sama kita sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan tak rampai na di langit tujuh lunjut na salam barisalat dari Nabi ta. Yan na terima bajik karay nga salat ta. Na tak rapi mari Nabi ta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jari panjung timu nga maluar dari akhirat kuling pasamaan. Lagi kuling memberi puamadit niya ni kana surutan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kutu runjangan. Saya start ceramah kurang 5 menit. Kurang 8 menit, jam setengah 10 udah jamku. Biasanya tendensi kamu menemani mak ceramah. Ane nampil lang mulai. Karena notak kulitong ini nih waris sampai situasi ya. Kaman eruki ceramah katina nasa salong. Makanya tiada jago selalu duduk nila ceramah ya. Saya 92. Serero jadi. Iya. Katina tante rokku. Karena erot tante jari mama, rokku jari. Kena kela cerita. Jadi kamu janji bagi aku janji kita ceramah angin putih ya. Kira kerji? Nah, kita ceramah angin putih ya. Sampan selalu nampak tiang, saloi. Sampan titri terima di tangan. Kamu nekat kalau gue bilang ngeri tolong. Kita gitu segini rawa. Sesa jadi. Makanya pertama pun ani nawan-nawen ni almarhumah anu lolo dudu murunan ni Nur Asmita 28 tahun anu apiring bagi ruano murukku mika pun na aja lah dibicara cucu disumpah kanana karisute anak tiana tujin yang tuna mile-mile yang dikanay aja lah kanan ni Nur Asmita ni kuno rombol sagan 7 tahun murunan ni kanu lulusan na dulu gasin na dibicara kagasing-gasingan na ni tao apalagi kulang ere anjari staf kini balagaring kan? Betul di balagaring kan? Sana sekali jadi na pembelajaran ang kulinian dari kejadian apa? Yang ini lagu bahas. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian yang dialami oleh Nur Asmita ini? Mungkin ini pembahasan saya malam ini. Nah, pertama, andin ni makisadar lah. Angkana anjo padeng akulea anggasingi ipunagaring ki akule antahang itamatenta akule pabatu ikamateyanta tena maray karay kasi kamang pikiranta punagaring ki sa hindi ka na bago balagaring kasi kamati salatnya mo garin na makutit ko balagaring kasi kamati karena ripikiranta kayakinanta karena punamay ki balagaring mari ki garing tena kimati ternyata pembelajaran lopo Tonjun dari balagar dengan poin jam ternyata moderator. Berarti keyakinan ngari karay nga paralu ni gajiki lapatan tiga rinta sehanta lapatan ditalla sak mateta tena nyamarain karay. Punapain ni atana latala akul lapago kang inyo kamaya tiay dia patantu tapi ia ajari panyambu jibatur yang latahalan. Oh jamaah. Pembelajaran makarua. Dari kejadian kita tahu Nur Asmita ne moderangi karena melahirkan. Nah pada akhirnya almarhum meninggal, anak nalasukan ng moderan tu. Pun na ninawan-nawan ni kejadian apilajar makikat din ni kanaya anak untuk angoprani tutua. Ang kanaten ang tunagapan rotun nila suka. Buti namin pamati susanan julas susiriahan anu kalapuang umur jo amma kanang pagkuli salamat batta lagi itu nyumi punania anak-anak patotoai ritotoana punania anak-anak takalupa ritotoana punania anak-anak seke-seke ritotoana anya mengurangi kanyawanan tumano jari taruhan rotunu lasu
Nang ipapasan na nenek ko na kana na kanak isupardi ray ko. Di kana jay party. We na party. Kabo tak kalup rama mo na. Nagkikinig ito na lasukan. Rawang bangkin na rikali ko ang swali. Kanibat to sila kaya tak lepo sungasi ruwa. Napo na rawang si muro bangkin na ma na kanita mungi mami kalibangkan. Anyo minakuti akam manak pinyong kana lang ngewar yang makku di. Gara-gara nak kena teno ko jadi polisi, Pak. Gara-gara apa nih? Gara-gara teno ko jadi tentara anyo. Saya punya cita-cita mau jadi polisi, jadi tentara. Ku jagain di fisikku. Pasangin na kamakaman ko na magang polisi, ano salah sige di hormagang nga kita orinak na polisi asli. Kajay polisi ka polisi ang gipa ko ji. Ano dah tuldudo. Na tentara na isang salang gago na yan sa reno lulus. Naku dapat tinggi-tinggi ano lang karatunan yang tinggi. Enggak, kabodi ko pa. Ako ka naman to landat karena. Ito ah. Tinggal alhamdulillah din na nilote ako jadi polisi, tinatong ko jadi tentara. Katanya ko lulus. Balik na rin. Di ka tetap di rumah kali. Ang nga pa natin nagilulus pa, Ustaz. Karena natin naman itong kondaktor, ha? Ha? Ay, jadi pertanyaan, ang nga pa natin naging daktar, na-cita-cita ta. Ang tama man sa panjawaban na. Tena, narilang magkubun na kumbila niya. Nahalang niya. Temo ko jadi polisi na, temo ko jadi tantara, iru aja ko sari batang, nabilo ko tugas sa bilo, nikirim mate, mandin ni tenuji, ni garing at tanutua, no? Ay, kupikir, kung najamanya mangkon dan nampang makulo ko pak risi nyawa, ano tinaton niya marakat. Toko pasinga, gara gaji tantara, gaji polisi, napagkasa na makon. Pwede ka nganton, tinagugapi cita-cita ko sa langay makurinaki, kanto dali ka barak ka gaji to jen, alhamdulillah, wala nga ngangin makko kanan na nandiyo niya manyamang kona. Kamakaman ni barakat to niya. Tino ko jari tantara, tino ko jari polisi. May katang Maria, hanggang 20 tantara. Katang Maria, hanggang 20 polisi. Tingyan, ngayon pa yung gagapay, ba't dari tantara yung nagcarama, nagajinan yung tantara niya. Tantara yan, higa niya tapat yung tasimulang yung horma. Ako na rin napaga ka kano siya sa horma niya. Tino ni horma ni kandatsok. Apa niya juta. Nagkacara mata si Jang ni hormat yang poy kulang boy gajina barantakan juga jo makin jo pikir punang makan tu ni bagalah birdek teh ko pacapa pun adalle ya mika pun nama nu padri si nyawa na teh mo ganti dulu galay no heba kamana jay do no ta parakka mana tinggi pangka tinggi puang ta parakka ante kamala parakka pun aja dek no say masalah jinu nung kosi betul tinggi pangkano sa yung kasus yung daleka. Betul tidak? Betul. Karena tayo na barangka. Ridullah biridwali. Sukhtullah bisukhtuwali. Pero kibarakat talasata, rela pa. Nairelay, rela na pala ta'ala. Tapi susah ilanggap parela na la ta'ala. Panatin na narelay ito Tuhan. Jadi yung pikirin lang. Dat para tantara, nang panikiring at may perbatasan at timur-timur. Ang pati na narila tutuwa ko, kachimurok ko na tawa pinuro. Alay, mayat ko mami mo. Anyo ko na rin. Ano mati tasangi ka ni? Ano ko mati sahi? Siya ka tinabi man narila ng paubag parang ni. Diyay ko na rin. Nanti mo, tutuwa, rila na. Makanyo mi ko ka na bang pilajar lo, punikawa na kay. Kalalo ko may kanin manunuro ratyang nang. Kichini ka makamaninana ka ni. Pero lang nga enggak karena mana? Kenapa pikir mana enggak karena? Aceh, apa sih? Aceh tolong. Tante na tawagin ni Aceh pendidikan na. Inay kan yung kiyo ko. Kanina karen pantarangan na latak kareno. Betul? Betul. Karen yung kiyo ko Aceh. Kana sa ako may iya ma. Kaya ma na anak ko. Kuna naliban na di chimo HP na. Pero tiga ali masa na lang rin pantarangan na sa kran HP na. Kamu na HP na sa rama na lagi na nasay pari palaria may ngali HP na. Kaling-lingo ni. Napapuna mak na cute naman to na lang rin ya chito mo. Eh, bukan apa tuh gawalan di sini salah. Kung natutuan mo baka pakaman niya. Betul, jamaah? Betul. Oh, jamaah pamaragayin natutuwa yan eh. Mulai kita dicak di nabarangay mata
Eh, sanggit na ilongkong, ano din ang tagtong kulita ka paragay tutuatan gina mutira mo na kapag ng maragay tutuatan tuta jadi. Rule. Kibayang kapitong tananan eh. Bababa manggil ano tanggap pati romat ta. Babak ta na si sago. Live. Live. Tonyik. Apa na tatin reyang mo na ba manggil kan teman to ta sila matana. Ano na ka na mamang to yang makadi ako leman to kare di pasabi mo may nak mo ba mga nagputiya mo kan. Pingkan utak pula na pasabi yung mama ko ron naman tarintigin. Anya gaya ni rotun ka bamba. Itiligin lang mo na ay ang mata sa bambang pa diduro mo nito ha. Bela duro dyan talit-talipong halo. Ang api may magko. Bambang eh. Oh kodong. Ikodong ang pato ko bato. Riolong mano. Te na nasengin dyan na to at nakanabambang ko. Bambang ma. Oh kodong. Te. May mantok ko nakalawin na eh. Napuro sunaw. Betul tidak? Betul. Ini may mata. Patelong ko na la ilaha illallah. Iya minyo po na ni Kiyo. Sakorong, tekorong. May korong na, tekorong. Pilih mami tekorong. Tekorong, pilih ma. Ratun no jadi. Nampay ko kiya. Adli pa mi mano. Talabakan ka na pingak pa mahukiya. Natin na nagyugiyaw mano. Nampay si kalingin. Oh, anak ko kudo. Napi na kulen. Coba ngaruh ko karena jama. Napapingap pa pakokya ng pariba man. Kano man na rumura sing asin tayo. Pikir ini. Tingkang mano sini kini. Napapakokya si kalit riba. Pipito ng palapot. Kami na kudo. Coba. Napapolong po na pilih mo sakorong, tegorong. Ano nang ako kung tugawat chit tumulo. Tena dia cek. Làm người ngăn người thành mưa mặn. Tena dia. Ya cuy ya. Alis saya pikirin nyo. Weh, laki kasih tuloy nga po na ni anak-anak ka mo yung tutuan na din di. Kupaingat ko misalnya, kau tululuan dito. Otomatis, anjur mo yung rabakong piraja ra ajar yang mama. Betul? Kapan bila ko yang mano, tinatulog si kanante ka macarana taon kari mama-mama. Ba? Naniya anak-anak tololo ka padora kari yang mana, upang memang kesita na ciniki jaman-jaman na mak. Tali pagkatong na ciniki apan tuminajama mak kuripalo. Tenanero apilajar kan kamu bicara to daw. Iya nugam pamatoa. Nang pamatoa kuro-kuro. Kumuro. Tiani mak mi nyarap pa ya minta saya matuan bi nyarap. Mintu tolo, mintu tompala. Kumuro. Tari. Jadi tiai mak ngambak ko mak na tawa. Tamang. Apa ta kam makao kariwan kun tulolo iya pa nabasa limano ka kunangana. Kutu. Kaya nga mano iyo. Ang mano patanak, mano kimbisa pa nga rano. Dari ako na nun simbat maribalaan matuan mo. Kajatan ko dyan pajaban, namintuan ko. Ay, kapajaban ka dyan pambanto na. Nataw ka ang pangon nyo. Ganon, lele. Taw ka ang pangon doon dyan, tahan na ginigi nila. Resuraso na ginimay yan. Jojoy. Pagkori ko patala, bagit na wadawan. Weh, najipulok matuan. Kaya matut, di pag-aring na, kung na dyan sansakan. Tawa niya nga. Kaya jinjir na chinit totoo ka po. Jangan sekali. Tingkat ka mo nung ising lambat duduk mo na ratulog-tulog hapin yung buto. Mana kiyong mano tanong sa ilay. Nauzubillahi min. Zali. Hindi ko ka na. Kau baik sama orang tua mo. Hidup mo berkah. Yakin. Ini. Dorang ko rito to Lokap ko rito to Sila ka talasan na. Buti na ni. Pero to nilas su anak ni nur asmiyati ko. Pero to nilap pa sa sulo anak na salama. Mikataya jaman-jaman ringa nga makrak. Kurang labi patang pulo urang cati tap rambu. Yan ito to beruan ni ba mana napila sa tanja hindi ka na magagana dito mo liba man. Iya pataga ka kay pucak. Kini kimi. Ini ka na mo tasimbaran, no pati tasimbaran niya. Kay pucak niyo rin apa. Karena nampak mesti nasirologin nyuran le baka tapuin niya sangkin na patang bulan mo. Ano ba tanah? Yang anak ko nawan-nawan nyo ba penek mana ha? Syukur to ngari karaya katemo ko jadi bayi ni. Dan si mama ko kada o karay mo pag kaya nga mo ulit yan murah. Kaya nyo naman yung mga palintenan nyo kutagong inyo mana ha? Uy katera sa langit tayo yan isda nga mati ba?
Kami mo na niya, pura-pura ni kamakmal na nahin man. Bukan na tayo, mga maranduno. Tayo mo dito terasa. Kaya na nabili mami mana. Ito ba? Yaman niya mambat tala eh. Ito niya. Ikamana nyo nagkamawa caritaan ko tayo. Ika na sa ingam maamma. Di ba? Pagkabuhin ko doon. Kasi ka, kodi na kasi apa kasi. Nakanaapan to natin siya naman yun. Nasa ingam mo dyan. Hindi na bapa. Ito, bapa iya. Tapos kayak Tinggal din na doon, nandiyarin mana, makong natin ang bapa. Kaya may lang, mana kong natin ang bapa. Dari bapa, boing.